Setiti seleko di nih, endi bese 5 juta, alerek ke sepeda setelah 2.500.000. Hari yang guna, si masalahku ke kodian nggak nih kan? Paksa bah nyeri cara, main bah ke abang BRI, ke abang BNI, ke abang-abang selain. Roger CS ton Roger. Terima bakun nembian, yang kepala bakun mun ke gerua. Saya penting ibarat sorat nembian. Kau oleh bakun pak mun ke gerua, keng senga. Bila gadung estok abang kambian, embian paistuan boleh. Mun tak kunjungan sepen bulan embian dikunjungi embian ke Jombor. Bukti aki. Bila pun itabang ben abang je ya, bis cabisen pak. Tak langkong nyon doa musibah para musibah apa cek jadi kagak bayi jadi ya ujian cek rajin ujian apa cek jadi kenia cendi besar 5 juta lerek ke setelah 2.500.000 cek saking ngalah si 4 juta kan kira 1 juta pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seteja para alim, para habaib, para kiai, sesami-sami ampun hadir malam semangken dek setejana abtina sangat amal jaki langkong-langkong saledana semulja Kiai Ihsan asareng seteja kepengurusan takmir Masjid Nurul Ihsan satejana abtina sangat amal jaki cakanca tantretan panitia pelaksana maulid malam semangken abtina sangat amal jaki cakanca hadra sateja simpatisan seikut memeriahkan dan menyukseskan acara malam semangken abtina sangat amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat seteja seampun sami-sami alengki majelis Kak Dinto setejana abtina sangat amal jaki malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bagus keng, berat badan di bawah 50 kg, rentan masuk angin. Jadi motor sekelangkong niat bagus keng enten keterima pon. Para rabu sesami mulja ongkunah mon etong bitongah nikmat Gusti Allah panika cetak kening bitong ongku. Bahkan sekadeng tak ekaro masah cek geni kenikmatan ongkuna nikmat secek rajen contoh manosah epaan di sifat kelopai ben Gusti Allah nika di satu sisi kenikmatan cek saking manusia panika memori napas terus tak toman bede kelopan maka sampian si atokar laki ben binir tolos ape sawa si atokar ben teretan tolos tak nyapah karena pegel pagun cekak nih kanto tapi terus paringi rende paringi kelopai paringi ingak kebagusan nabi tibi sebang
saing kena bisa rukun boleh, bisa akor boleh. Sepaling melarat, sepaling bahaya bu ibu menikah. Mun pas sampian ingat terus kasakein melahirkan tak teruan di anak boleh gak? Milana ketika bu ibu pak repaan persalinan biasa na ben bidan selake tak bagi masuk anak bobolan teti sasaran amarah ben emosi. Kadang lagi kumpi, kadang oleh na been regeng, iya oleh na siapa,ncet lagi na. Kota teruan di anak boleh je geluh karena diri saking saking. Tapi ngake pon mareh epang kije anak lahir kalau ben sampurna ben selamat, ya den ni ben reng sepolah ken. Pas yempen rasa saking makeki pakun terbayar. Napa boleh pun esosoi napa elang pikiran sakit tade pak. Oleh sedahun ngandung boleh. Naudzubillah cek saking pas terus cekak perasaan sakit tak dulu elang dari penikah. Manten trauma orang odi nih pak. Ajunan alakoh, ajunan tekepok keleben kesalahan, tekepok keleben perasaan bro, andi otang ben secemah-cemah. Bila katondu beten memulan nyinglah perasaan bro andi otang. Niki saing kena bisa ngidah. Cek saking pas cekak terus, tada ngidah nagu leben sampean. Dari saking santaan perasaan lupa penikah, taker ka solat kalau pai jole berberokaat kata. Hari telok apa empat kok ya? Empat ya. Dua apa telok ya? Telok. Empat apa lima ya? Lima ya. Solat apa lah lima? Padahal setepak nyon sebora pong ingat kebab solat. Kau lebih biasa kelopai tahun ning sakbian. Ngimam ini kagule kata. Allahu Akbar. Mari depak ke tengah jalan. Telok apa empat ya? Dua apa telok? Sampian opama kedetian tiga ti penikah sabe kasih paling sekuni gempang lah. Dua apa telok ya? Dua. Telok apa empat ya? Telok. Deki nengikeng bingkeng tambai sujud sahwi. Saopama pas ongku solat duhur pak empat, iya bagus. Saupama ternyata lebih lelema tak masalah, berarti keng cet paring na rizki lebih sarokaat ben beda genjer nasi sarokaat jeda. Keng cet pahala juta lebih melolo masa saben bajang duhur kelopai melolo. Bila na orang salah, orang lopa panika tak salah aki ben hukum. Telok apa empat? Telok. Dua apa telok? Dua. Anika mun solat. Saya ingat le. Kita mun ring guring. Ada orang yang guring tak hitung bitong dan ada kok ambil lelema apa 66 lah. 66 jadi ya. Coba bitong lelema. Tekor tu geng noreng pak. 6 apa beto? Sesangak jadilah. Enggak aja kelopai. Milana bahkan sampai orang asolat penikah, orang tak asolat yang tak tusah karena gara-gara kelopai. Orang tak asolat yang tak tusah kedua berapa? Nomor setong karena kelopai. Pokok kelopai ongku. Tak ceritaan mulai mari duhur kelopai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur le. Duhur apa asar wala? Ya Allah. Berarti kau tak bujang duhur. Tulia solat pas. Berapa niat? Ya niat apa aja duhur segala. Qada usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Beremang ulang boleh ke kulo mata apa? Mon pon tak bisa ngangkui bahasa Arab dan ngangkui bahasa Madura.
duhur saya talebet gelak saya kelopai Gusti apa jangan mangken Allahu Akbar oleh sebab niat urusan ateh saya keluar dari lesan panika hukum sunnah ngangkui bebesana pasaos pakun tepak ingat menika penting menika jadi manabi kau leban ajunan panika kelopai tetelok apa tetelok nengekeng bingkeng tambahi sujud sahwi rek marekna solat assalamualaikum ternyata pas beda tetang kebele beena solat apa ibu rumah lelemak sia masa ya iya beena solat duhur buru kan iya lelemak solat duhur ada masalah pon ada masalah pon usah beli boleh tak usah. Nomor 2 orang asolat penikah tak tertitu orang tak asolat tak tertitu sana keng karena tedung tak ketas ije patah ketas melolo kon coba benar dua penikah kodok senga lain tedung ben lain kelopai mun telebet solat penikah make kodok pakundusah asar misalnya kau leban sampian penikah solat mari duhur alakok terus sampai asar tak kejapo sadar jejet tak kejapo tapi kan mari kodok ben kula kodok ro pakundusah mak cek kaman nyaman make bisa kodok tidak boleh. Nah itu apa beli boleh benten gula milana bu ibu bapak nyon seborah kadang kau leben sampian se asokorah ngantos oleh na pese ben oleh na gaji beda orang no kangi dari gulaku sampai ke pokok lema oleh pese 150 secek mudene cek rizki se 150 ro biasa alhamdulillah raja bapak hari ngajunan kalau pai bahwa kelara alaku dari gulaku ke pokok lema aro rizki si arajaan ben 150 ribu pak hati-hati beda orang semut cek rizki banyak bila gajian alhamdulillah lah keluar gaji gaji roh hal sepele penting ben ajunan pakelar alaku sabulan ben Gusti Allah hati-hati milana pas beda la in syakartum la azidannakum been mun aromasah cek tang papareng re tak toman peke tak toman ambu kasih kebeen dia ben mun aromasah cek sakapina apa sede pak kebeen jire papareng sengkok ben esokore ben la azidannakum jire tak pirak ning itunya je ning akhirat lebede siapa ki ben sengkok aja ngeben milan iman kaman kula motor tandena orang lagi odi mati lagi abid keng ampon ranta jompon nengi swarga pasir apa nikah reng orang sila salanjeng asokor ka Gusti Allah muga-muga kula ben ajunan terus asokor ka Gusti Allah keng kadang karena gara-gara hal sepele kenikmatan si lain pas tak mudah gara-gara kekorang na abe si sepele selain pas tak mudah pak contoh orang yang capok kayak gigi kalau pai jantungnya sehat kadang nikah usaha sabak nggak nikah pak malaya sokor menoreng kayak gigi nggak kayak gigi nada orang sokor dok jadi cara nak abak malaya terus asokor ke Gusti Allah mon kayak gigi kayak nggak paru-paru sehat alhamdulillah mantir coko pegen sakit gigi Gusti mun tak medas obat kening potek sakit boleh potek boleh sakit boleh ya potek boleh insyaallah menabi ampun tak ada sekali gigi tak kira kayak gigi aja jelas tak ada kau leben sampian penikat sampai karena gara-gara hal sepele dalam kau dien panika kadang karena keberaan sesekuni roh kanikmatun seraja dari Allah tak mudah saing kena abo angun lebih banyak penting benar sokor hati-hati kadang gara-gara cek apa ngaruh patro ngening arisan pas tak ngening katon
kok kurang apa mayu can suruh maca solawat le baca ben kok solawat tu engkau lain tar nyabis ke kiai suruh nengi patumur deje nengi mur deje kok lah suruh agalam pi di atas mira kalam pina celeng bebena ijo marilah lah tak kira kau cak belang-belang menoreng tangan nih engkau orang apa marah kadang kula ben sampean penika tak sadar bahwa salahin na arisan gini ke kaula ben sampean andi kenikmatan selebih raja kenikmatan si tak toman ambu ya pikiran beres mak kaula ben sampean nika sesendok bi cetot sesendok bi pak cetot ke behir kepir pak aslin pak betapa berat, betapa jenuh kadang bila kadung ngangka emosi ni kah nyaba katon depak kebun-bunan tak pak padahal panika beni alat pernapasan ni kah keng geus sana tek redup ge tak depak keceta tapi tekuk ban Gusti Allah pakun makle otak kula ben sampean dalam keadaan normal ben pikiran beres mun pas cabut ben Allah pikiran beres ya ulang bah kepi pak kebahir lucu nengi jompo beda orang benega nyon seborah teti stres karena gara-gara alako kejauh pesena ikire maki ke bekalah ninguning bekala alak ke benreng lain iya ko naruah mila nangireng kau leban sampian benega mak salanjeng aku leben sampean ayo aku baik cara bermacara na abok si terus pakuna sokor ke Gusti Allah beda masalah nikah cek kayak ngai nikah na paingak ke lain kau lu sering motor kau lu sering apa yang contoh iman kaman pada benoreng kayak gigi ngening aresan ayo dek tak mangkat ke aresan ban duh kayak gigi bak tak kelar mikir aja mari ngening boleh banja ini kening ban beremah tina serolut lain bagi kau reng ya matoro kok ternyata kening si kayak gigi ongku telepon ben saya patoro hari seni kening ben ongku ya dek apa you udah boleh boh ayo udah boleh can kayak gigi ben gelak satian jak lah pendenan mon si salompas pasang pada bon talam gule ben alpe nengi dia mon gelaknya benoro lah tak yelut aja ban mun tak tulintar denak jadi bagi kering wala beres kok lah angkat nyari anak tidak sing teragi jalan sok sandal tak temuk nyeker tak tu jauh jen je kelap mangkat beres kayak gigi nenjak keng tak muda kayak gigi muda ke arisan ngening jadi odik panika pak cot kutu ingat nikah kau leben sampian capok musibah dalam hal ekonomi kayak ngai anak beres bini beres karena banyak orang ekonomi nang pamulbul patengki ban Gusti Allah keng beden tak beres ada deh pak tak lebur odi je pak kesehatan ni ke intina nyon seborah mon pon sehat cabut ban Allah tina ma alpat beden ngi jompon sampian tak lebur odi je lah pak tak lebur je lah tina mak tabungan na sampian rekening ay 15 miliar keng pon ngakan imu tulang tak lebur je lah anguan ngari-ri ya sabiasa rokok makai durnuan cepat lah coba coba pada ngokos ya mon sehat rokok japa apa boy mun sehat gendong selang pecetol ya pikir banyak orang terona pu gendong kula kan sering ngecerita kanca kula filan na setong gini ka sita ikan nengi Malang kula to man neng gini kah nengi Malang gini kah pak miliar 600 juta tapi tanah ngasih gacer ben soko ngasih gacer tak ni ngaguli lah pak lantai telok roh mana ke atas mak ada apa kasih atas ke lantai 2 tak ada apa aja kau lepas ni kata ngucap ket ngucapkan paket gula ket opa ma ben pasti beri patah beren ben malaikat Jibril ayo tunya na ben sih masih bahagia
mak leben bisa teti beres. Napa wajan? Kebala ke malaikat Jibril ben jere ke? Kebala ya mun bedongku, tangtunya si kemak bui pele pas kaut ke kepi, pokok tangkalam pise yang kuya malaikat tak bengkang kok. Pokok engkau apa beres kebe kepi pas. Kapi apa sih kanding kok kebe pas. Milan aku leben sambian dia bisa keratap ngari ya mak. Bisa keretap atau le sokoni keretep atau le sokoni keretep. Jadi lebihan ben pak M 600 juta pak. Ongguan sehat penikah memulan ikhres sejak penting bila pone cabut ben Allah ingat siapa aja ngeduham bian bah ongguan mon ki hat sehat ri ada tak mikir kaganan apa boy pokok nyaman ontal tak mikir ke bekto pokok beda kancah semalam tak tedung olahraga tak ingat aja. Bila saja sepo menikah tamui memulan deteng lako nyongronyo memulan nyantir nyeng memulan ningke teng keteng memulan lako deteng ingat si olahraga jadi pak tahu saya soro aja aduh apa arah apa bolan ala gua tak kelar aja lah mila nangireng nomor situng tante gaula ben ajunan ki ikan isreh kau leben sampian penikaki eka sayang iban Allah mana bida de kau leben ajunan penikaki modda si asa kelangkung ka Gusti Allah cek pakala ka urusan kabereen si sakoni cek karena gara-gara hal si sakoni pas mailang sakakapinan nikmat Gusti Allah katon tak padeng ka kau leben sampian pening setong nomor 2 para rabu si sami mulja tante gaula ben ajunan panikaki ya ojang kok lah yo di negelu repot manusia jet mak tak no mari tan manusia nikah nomor 2 tante gaula ben ajunan penikah odi penikah ki ongku ikarida iban Gusti Allah mun abe ki amanfaat kareng lain pak mana bi sampian penikah ki amanfaat ka bini ben ka anak maka salanceng bini ben anak odi lebet manfaat te sampian sakelpunnya ben sampian atau le swarga mana bi odin anak biaya neki dari sampian sekolah anak ki dari sampian apa seder bini ki dari sampian sampai jan gajing Nabi saompaan seyompak binin jadi sadekana ben jadi jan gajing Nabi ani kasih bekal memeras umur kau leben sampian ku laku ni ya jun Gusti Allah milana sampian cek bagi giran ke pak bapak reka gara-gara tak pati apa jangan duha sebab hari ya ibadah benih duha si raja beri dimah beri galakonna cur pak ibadah na sampian ben kula ni kan pada songgoan kula ben bian 20% nengi masjid pera tak banyak dan 20% nengi masjid belum 20% apa ni kebedan nengi jompok ben keneng na lakoh nas tete ni keniga makita hajud tak pati bejeng pokok alako bejeng tak usah kiri asolat husuk bian ya ngaji husuk enggak awirit husuk enggak kemana lakoh husuk ke kepira milan ayu alakoh be sare se husukan sepenting niat dewakun setong nyari nafkah nabi ini ben anak karena gini kewajiban dari Gusti Allah ben kelakuan penikah tak nutuaki orang-orang mapan ben punten mongku ke Allah ada pak hasil la alakoh tak nantuaki je abe penikah keni sereben punten benul ada deki bola negaji na rajaan kenika tandena sampian lebih mulia muku Gusti Allah ada deki bola na lako na amalharatan kenika pertanda sampian tak pati keterima ke Allah entan
Kau leben sampian bani kasih wajib pira alakoh urusan sana pahasil lah arojan Allah. Mak orang sokiri ya nggak nih kan sampian nanti gaji 30 juta sebulan keng target ta sampian 35 miskin kan sampian nanti gaji 50 juta sebulan keng saya katero sampian 70 juta sebulan miskin sampian. Banyak orang andi penghasilan raja keng aben miskin. Ana apa bola nah ngena kita ada pak. Kumar dunia dia. Dari bun bara ke bun temor, dari bun daja ke bun lawa karis ke kapi. Saingkan nama ke aben oleh gaji araja ni penting benda yang lain. Apok pak kakatunya katon lebih banget ben lebih tamak dibanding benda yang lain. Reng miskin je dia. Kau leben sampian maki andi gaji tak itu mau jawab berapa benarin nah. Keng tak butuh kapan-kapan, ya sokir wah. Milan ada bunuh gusmus beda orang soki keng melarat, pasti ada nikah. Orang tak andi pan punapan, keng tak butuh kapan-kapan, ya sokir wah. Orang monki ikatongkok na ben pangatero, monki itongkok na napso, itabang atunya dah berada temor dah. Laib berarti sampian. Kan kalau sering mator eman gak man tada orang bisa beres bisa maripelkan ketunya tada kecuali setong mate bila mate ada pak tak tahu kari aja ya apa dia bila mate makin ngerah gini aja cetaki tak kalau nyot ya karena syarat itu orang mate cetak oleh ngelo 2 eber monki bisa ngelo 2 eber odi berarti kia tak bisa dan mah tak bisa dan milan na ilibali lah kok sampai tamasok tandena orang sejauh dari bahagia jangan kanjeng Nabi tandena kesengsaraan tulul amal lanceng genangan oning kelanceng genangan wen nggak nih kawa om guna odi sebah tadi malarat ya mon abe noro ekarep ben bekeran beni itu seraki kebutuhan sampean nanti pc 5 juta terus beli sepeda motor pak kabeli si harga 3,5 juta banyak lebih nih jiki petis mau beli bakso ki pak sediti selek odi nih andi pc 5 juta alerek ke sepeda si 32,500 Hari orang guna, si masalah kau kekodian nggak nih kan? Paksa pah nyeri cara, main pah ke abang BRI, ke abang BNI, ke abang-abang selain. Roger CS ton Roger, terima bakun nembian, yang kepala bakun mun kegerua. Saya penting ibarat sorat nembian. Kau oleh bakun pak mun kegerua, keng senga. Bila gadung estok abang kambian embian paistuan boleh montak kunjungan sebulan bulan embian dikunjungi embian ke Jombor bukti aki bila pun itabang ben abang je ya bisa habisan pak tak langkong nyon doa musibah para musibah apa cek jadi kagak bayi jadi ujian cek rajin ujian apa jadi kan ya cendi bisa 5 juta lerek ke 32,500 saking ngalak si 4 juta kan kira 1 juta pak kau leben sampian bani kayak jogocongku ini kau le ngojaan tiap saking kau leben sampian pelka laju ingat ke aing re muda odi pelka jan ingat ke aing jejak ke ingat ke si lain selarang odi menikah pelka ingat ke es campur aro larang odi padahal butuh na setong aing kau leben sampian butuh sepeda motor tengku bisa mangkat napa bunten bisa ngiba abe napa bunten karena sejauh kau le oning sampai mangken sepeda si paling larang ke sepeda si paling muda pada imo ngangkui bensin saya ngangkui listrik pada imo cowaki saya ngangkui bensin pada keluar okos ben mun pada cukleng pada agedep kakapi beni gara-gara saya larang pas nyinglah tibi dari cukleng ada
Joko pikiran kan kulo sering ngucap iman kaman mulai. Ada kodung silarang. Beni bulan kodung apa? Acapah. Dia beda kadang beda nih bebengak re pak. Sekuni ro. Beda nih PP na kadang katep. Harus sih melarang pak. Mun kodung ini masih tak tagar 6 meter aja dia. Ingki sih melarang si akatep ro nih di nana beda nih bebena. Pada ben emas wah katon. Mun tadi saya ngarianna tak kodung aja. Jadi kan larang. Cek saking ngalak reka hari na atlas idaman din lahakin dari ya. Lebih gian pak. Lebih gian. Sekot pah mama segimpa ki. Telko korong aki ngarian. Keluar kotak-kotak. Atau les bah nih budi gajah duduk jangan. Iya pada nutop aurat ki. Keng sampean tak kira anda tenan apa bolan tak pada ben karep. Tak pada benar sila noro ekarep ni kesimanyang sara ke kau dian wah. Nila na ajunan mau narokok cerek lerekan ke dinta tangkeng. Badan lecu. Sampean mau girek lerek na kerokon kan jadi kanan din kat dun si kacer sake wak keresa na kantoh. Tina oh di ilecu. Biasa nah sedur noro boleh ngepulo ko seboleh banyak biasa. Lecu tono ilecu pak biasa. Mai Joko cua eber ben sampean bener. Salanjenga kalau ben ajunan ki manfaat kereng lain, Pak. Salanjenga sampean ki manfaat ke bini ben ke anak kenikatan te ajunan ki ikan isri ben Gusti Allah. Keng mon pon mulai lepas tanggung jawab dari manfaat kereng lain tak milo bagian. Sampian mon ki manfaat ke lak keng ben ki manfaat ke anak, Bu. Sampian panik ki dalam taraf swarga mungku ke Gusti Allah. Karena orang masuk swarga pada tak temu. Belum tentu sampian ni kan masuk swarga gara-gara tahajud dah. Enggak. Bisa jadi sampian panik ke paling raja kencerna. Wah pak repan mandianan gulaku sih mangkat sekolah. Sebab mun tak ngempian mandi roh, aro tak mangkat ke sekolah anja. Liburan Maulid ki burukan tepak hari Senin. Hari Ahad libur, hari Senin libur. Saking Selasa nih pelibur, perak kepianan sampean. Karena cet pada tanda saya sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Rengi atau rempian. Minum juga. Sila kena bentuk buntun din dan kena kan. In gula bedegi geng rapet ya buntun. Berapa saya buka ya. Bu, bisa jadi sampian masuk surga ya karena gara-gara bapak datang pas akhir kikir. Kunung-kunung tak toka atoran. Misalnya, empian tak usah tanya, tak usah jeng-jeng pian. Apa mas? Iya leceh ke mas kan cerita begini. Iya lecung ini ngaki. Pokon sampian mon ki manfaat kalake sampian ki oleh surga. Maki hanya sekedar mendengarkan perbincangan napa ki kira laki guru maki tak ngerti leci aunggu lecu. Aunggu lecu. Tamasok di sampian pak. Ani kebilo kedunga kikir nih kah? Cekila ben tak kira menang ten. Tak kira menang pian. Tak kira menang. Marah. Janda. Milan ajan kanjing Nabi ben mon nyari bini cek manteng karena sogin ajan Gusti kanjing Nabi la tankihul mar'ata lima liha senga ben mon nyari bini cek abas keng karena sogina ayut riyaha jiri bisa tetih bongal ka ben lakuna sudu malam jauh gua nongku pak ni kabila kadunga kikir marah beker marah ben mulai depak dan jatuman beli apa Cereng saya yang kui saya kakan ben saya tompak tunya natang mama ke kapi. Cek nyaut mbian. Lancang urusan apa? Enggi ileju. Marah ben depak denak kan berangi becetak ben beudena. Ben berlebar jadikan tunya natang mama ke kapi saya kebeli. Laju enggi ileju Pak. Iya lah iya. Iya bener bah. Iya. Tak terus atau karne kata. Tak terus tan. Laju enggi ileju. Mere kan ten gula motor mon ki nyon sebora beda tebu na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah ria siap nolong. Allah dalam posisi siap nolong. Dek kakabulah madamal abdu fi auni akhihi mun kabule jeriah ki siap kangkui nolong taretana selain. Anika kan gara-gara manfaat penikah. Ayo lah. Kadang guleben sampean tak mikir mak. Berapa banyak mengalah ke orang yang senyeberang dengan jalan. Dipikir. Kadang guleben sampean tak romasa dan beda orang abri selembaran roh nengi lampu merah. Seberapa bermanfaat guleben sampean. Du arah apa je pera ambu julu tanang si kacir ngari mak. Mak lea manfaat ke orang. Kau leben sampean bisa jadi guru pak si paling raja ku laku ganjaran ya jun Allah. Macam perda dan orang lain. Arwah cemur keng karena alak kok pak. Maki selebaran ngari ya. Pak, cek saking pas kuluben sampean ngerem ambu takkan tak tanya, napa mas? Maki tandi kepentingan kuluben sampean bisa jadi ngargei kalau kau orang kan. Kini kasih paling raja ku laku ya jun Allah. Keng kuluben sampean kadang tidak berpikir ke situ. Lemun amanfaat kau orang bu, kunci nasitung, mak le tak sedih. Las, kau le toman ingat nikah. Kau le toman ngakan nengi berung bakso. Sih, ngakan ke berung dia iya nuah ceng pada ber. Sampian muntah temu ben kulah nengi berung bakso ni berung kama bayi. Kuro beni hadda mah beni kau le asli kura. Beni malaikatnya marenten asli kau le kuro pak. Nyapam bian muntah temu ben kulah ki. Kau le tak tengen ketong setong ambian. Jangan mun kiai tau le ngakan ning kiri jalan iya kiai lamba. Mun kiai jemaah kok dia tak kelar aja sedak ngakan ning kiri jalan. Banyak gelu pampletan yang pikir kok apa baru ngidimaan tadi ya. Bodoh si akapur bodoh burung riak tak bisa ngelecer ya. Nah, kau lebih biasa ngakan. Siapa yang mau buntu eke bekeroma tak nyaman rasanya aja. Ngakan nengi burung. Kau lang alari kia nengi taman bunga. Mon tatemo ban kuling taman bunga ambian kau le asli guru pak. Asli na gula gura alari belum mon tak ning mon alari ning jompo tak tuli mare dan ajalan sekoni tetemu ben orang ajareta depa desa tetemu ben orang ajareta boleh kadang bener yang katanya hukum tak jawab kok ajare amon ka taman bunga ben bini gula terus leng-leng ben bini panika keng kadang ber toman ari hat boh mbian ke taman bunga ki ya engki jo ke timur anapa ke buru dengan senam itu timur aja. Empian kan diri timur ki buru. Ngomong gule tanah apa tanda. Degul diri jangan gule. Jadi mana engkau tak bagi ke timur. Ni beni be, mon kiai tak bagi salah. Mon aban bagi salah tak ikan reken aja. Siku tak manusagi kiai dah. Nyon sebor, kau lekan mator kaman. Kau le bani, kamu keng yonceng ben sampian ni penunggu mik. Beni keng bolan kulir yang soce ben reng pinter. Enten kejet mula takdir penunggu mik ngaria. Empian ni kejet takdir sing idinga. Kia ngaruh lah. Belum tanto sinunggu mik ria bagusan ben sebede banja. Keng cet la takdir si penunggu mik ngaria. Kule toman nengi berung bakso benikah. Lebet. Kau letak oning je bolan napa beda helm geger ke baba tolong ben gula mak si Andi keluar dari barung rele mas mana jalan mak tegar mah geger helm padahal gula tak rumah sana neguk kau le ngocak bah mas nikah kau le nolong aki berak dari baba kau le tak mah geger mak bisa geger mun tak takuk mbian ki paling japo angin je napa mak beda angin tegar megeger helm mas terus lanjang urusan kau lek yang si asom pak ni banyak orang katon dek remah cek reng sampai beda bahasa ingat ni kan kini kah helm kini kata ada jual ni gantong larang kini kah kau belum melani sorbo aja kini kah benih helm dah muda padahal cek saking kulit gelek cokop kurang rele mas mana jalan cek tegar megeger helm cek saking kulit ambukan engki mas nyono sepora gula nyono sepora mare po kan tak usah jelas lagi cek kau tak salah pak sampian maki jelas lagi cek sampian tak salah
mon saya jelas lagi kini kecet pegel kambian tak kira para jajetan pa bagusim ya tak bisa aja le kadang kau leben sampian penikah harus menjadi orang yang kadang lebih bermanfaat kau ren tinalah ya berak urusan jadi beraknya pora moga-moga kau leben ajunan penikah mungkin manfaat ke yang lain ikhlas titik kau le nolong helm me bagat tas tak ada sekelanggung ada malah giriban sendi helm roh tapi kan Allah tahulah cengkau tak megeger helm yo lebet delegan jerner wah mon kaulen ni kan nolong helm keng karena gara-gara ngalep sakalanggung orang sendi helm ya kare berharap pada ben sampian alatin laki keng karena laki panik tak salanjeng bisa menghargai napa lalako na sampian bu tak salanjeng kau lu sering ngabuai contoh yang nikah sampian pun amasak tak kerja pok gerak tanah dengan sampian datang laki ayo mas jangan akan ayo arung bareng mari ngakan kau leben kacah ngakan lah jubah mon sampian anikan tak beres minimal abala ke laki ya gulu mas abu saki mata na gulu ya apa tepak hari ya kok lok hari beni aberang ning Palestina hari ya hari yang kok ngerak bebeng sitro alatina ben pas tak nyep-nyep belekan lagi ni tepak kasi tak beres ya senyoro ben ngerak bebeng res apa dan silake kan jadi ben tibi sing ngerak atau karar ya ana bobolan sampian alatin lake karena lake padahal mun sampian alatin laki karena Allah maki laki tak tahu je sampian ni jabok gerak riana Allah kan tahu laki tak bisa beri ganjaran ke sampian gara-gara sampian alatin laki keng Allah tahu ben Allah sudah menyiapkan pahala itu saingkeun nah beda orang tak curhat salah na kaulen apa ke sering nih gentar ke jompo bebini panika kau lendi laki ngak nikah kau le salah apa tuh reh arwah berarti abak teka laki keng karena gara-gara laki saing kena orang bini panika mon abak teka laki na tak sesuai kalau ben arpan ambu pangabak tena mangko berai jogo juah orang yang manfaat jadi jogo cuma pak orang yang manfaat ni keced dimanfaatkan oleh orang lain kau leben sampian penikah manabi manfaataki ben orang parida kenika berarti kau leben sampian manus sesebele ben Gusti Allah khairun nas anfa'uhum linnas manus paling bagus mungku Gusti Allah saya manfaat orang yang manfaat menikah pasti dimanfaatkan oleh orang lain tahu saja ngelanceng urusan dia sampian mau nalatin laki karena Allah apapun kondisinya tak usah ngebesaki laki kok laki bagus tak bagus pak aku nalatin begitu pula sampian pak tak usah berharap kerja keras sampian iblis keleben binih selarem tinah sampian penikah alak kota keluar pelo biru tak tahu aja pak tak tahu aja depan ke rumah ternyata kopi pas tada benreking pas apa lah aku dek engkau dirap melarat alako tak usah kebele pak maki kebele bini tak bisa beri genjerna melarat sampian tinalah Allah saya tahu hari apa boleh model nggak hari aduh masya Allah tak bisa aja pak padahal kan gulung ngojaan bu sepaling diidamkan benreng lake situng berak kau lekan apa tangak ni kepolan ni ke dalam rangka manfaat ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin bebini dimavai mateh mun laki na seneng ben rida andi bini pada banjir ya dakhalatil jannah jadi masuk ke surga jadi pasti jan gajing nabi sampean mun maseneng laki situng berak jarana pala remwa mun pun tajuk gula pada ben selip ruah gula bong gerobong pada ben monyina disel-sele ngeran ruah takar sederhana kaulen ni kejut mun pun ta biasa ranying bisa lere mun bisa ranying bisa lere tak geradan
bis tak jan sambian kagapi panika kan kau sering ngojaan cete orang ni kejan setel na aben BTV sebang can setel na aben BTV coba ambian entar ke bank arokan nggak ada kapi doa ke bank selamat datang ada yang bisa dibantu aro luar wera tekan tah delu mabade pada ngalar ya sampian cek saking setel tidireng larem bisa tak usahnya lagi bebetek sampian aoba mangken tidireng larem bisa yang sampian tak kenceng dan yang tak sampian tak gitu sebiasa na Jeremy bahwa oba larem bisa tak usah kalakun dan yang abele kada kasih laki mas kok kan tak pati bentaan ya kok niat cek tak pati bentaan dah budi mun tak selamat silake re bah ya mun tak boleh kasih laki lah mi singku kesehatan ni di ben mulai diri di made mak di mulai ben mak bah tak pati bentaan je biasa nah kakap nyon sabora bu nyon sabora reng laki ben ke pirak buto setong pala laki ongku ben sampean se paling mageker ketere je reng laki mana bi sampean pas manjelak ben kikir ngah ayyuma mar'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha lam tuqbal salatuha di maboy bedereng bini aben taben selake re manggera atenggian suara nasi bini ben lagi nah lam tuqbal salatuha jeritan dejek salat tak katerima ka Gusti Allah tina mak teger jeleng ben sik gursong deui nah keng mun pak bapak re panjelak tak tuli mare ada bajeng tak ada pak kegenting belekan aja saya bera urusan malaria wah gule sering ngojaan cek saking radio roh volume peler ke kiri beni peler ke kanan malai tak tajan ranying cek berak malah remah kan paha pernah ni berung pak bapak dia ni berung dak dengan kikir dak bu minta kopi beda pak kopi sitong yu datang pak si kopi berdiri guring tak ada marah guring aki pak tak teman komplain jaring berung dia kita bener ya pak lain bener tak ada kopi gede mbian berpanas sasa ngucap apa engkau dikeneng-keneng apa boleh gila ya cek saking mujet enjek leju tak usah lak manjelak wah engkau dikeneng-keneng apa boleh gila cewek ingaroh ada wi mas ilu geli mas mamari seri cewek ingaroh wah mun kengi setel tidireng larem kagapi arwah kok saya ala kuning Alfamart ro kan larem kapi selamat datang di Alfamart arwah tekan tah eka gebei ruah sampian mun keng obat tidireng larem pada ben pajegeun Alfamart pada ben teller se pada nang bank pada ben pramugari nang pesawat bisa mata bisa batabar mana bapak maunya kopi teh susu apa jus bisa ngaruh mata bisa ijamun polan mata bergi ya keng cara na mata berlain pak ya kopi nomare lah sebening dia sabek bah ning meja sepak bapak parapan bedelagon nah hah ya aben-aben kok be kopi ya kopi nomare lah yang roh kebaik kopi ingat ruh kadang waduh kah Mayra kesalanceng aku leben sampian ki manfaat kereng lain minimal bu sampian manfaat ke bapak minimal kau leben sampian pak ki manfaat napa boleh pas ki bisa jadi manfaat kereng lain kau leben sampian ni ketanten ayo bismillah manter kau leben ajunan teti orang selebur asokor ben manter kau leben ajunan itu dia kinereng orang seki manfaat ke orang selain apapun alasannya keng sengak setong terakhir ada boleh deh pak make sampian asokor make sampian manfaat munta bejeng ada dapat lah bainal kufri wal iman tarkus salah pitena orang iman bentak iman setong beda asolat satu je naga fokus naga uleben sampian penikah ada arga namuku dega kusi Allah mon kau leben sampian tak solat tinah mak tak ngerti kasih bocah cek beni reng Arab kulu ben sampai dia reng Arab ngerti Robbi firli warhamni wajibuni ngerti kasih bocah mbian kan pada tak ngerti na ben gula lecu baca lecu make pikiran lengeleleng tinah pokok beuteun ke atas ke bebe ngak dia
Aku cerita cetak aku tu khusyuk. Melarat orang khusyuk solat dah. Mun dari abis nak kata tak ada potongan khusyuk sekali dah. Makai gulang gigi ya pak. Tina jangan tos khusyuk. Bila si khusyuk solat? Tak usah kan. Kau leben sampian si wajib solat perak. Khusyuk Allah siapa hari rezeki khusyuk panika. Pon lah solat lah cu. Karena nyon sabora. Salanjeng kau leben ajunan ki solat penikatan te kau leben ajunan tu saki sabora ben Gusti Allah. Apa boleh solat ke masjid ya. Paling katerema solat pun ke masjid. Solat ke kau leben sampian paben seromben nih. Maksudnya paben seromben tina mak kita dek sekali pikiran loh. Pera orang ngasih nyongsang nyonglet ngak dia. Pikir naleng ngaleleng cek ada mah mona solat dengan masjid khusyuk pakun pak. Bitong na pakun solat sekaterema ke Gusti Allah. Pokoknya solat ke masjid. Mak tak kira solat mbian. Aja lena diri compok satin tekeh mangkat ke masjid. Aro berdiri kanan lah pak. Napa boleh tak kira solat ke masjid beria? Imam tak khusyuk, makmum beda si khusyuk situng. Kakapi bitong khusyuk. Orang si tak kenceng solat kadang karena ragu. Neng ya ben doa. Solat di otang, kita solat pada di otang. Katon depan depan iring solat bentak solat. Solat pani rezeki akhirat, beni rezeki dunia. Cek kor okor cek ding penting ibadah solat tegula ben sampian ben pangaule na abek ni dunia. Ada hubung na pak. Solat pani rezeki akhirat. Dunia pani ke rezeki dunia. Kau ben ajunan lacu solat lacu. Manter-manter parena kelar aja ke solat. Ben manter-manter kau ben ajunan ku laku eba masuk swarga along bolong ben kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakadin toh pona pasti bisa ya toraki manter beda perpangkian selain silangkong sampurna. Ngereng doa arang sarang payakin doa na kau ben sampean katerima de Gusti Allah. Karena tak ada alasan tak gelak ngaji mare, solawat mare, pengajian mare nika mungkin kenangan sebaling mustajab. Napa saya penta ben sampian kabela langsung ke Gusti Allah. Kereta kaki le beda de Nabi tibi sebab. Malarat nyari majlis pada ben panika pak. Majlis saya Quran, majlis saya solawat, majlis saya pengajian malarat. Sampian mungkin beda saya penta ke Allah penta. Bi tibi sebab pemangkat ke Gusti Allah. Mau Fatihah arang sarang bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Kak din tojen gula parloh nyon ijazah ke Kus Mustafa Bisri. Bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Sambil kereta kaki ning dedeh napa si titi pentan kaula ban sampian. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in 11 kali areng-bareng. Sambil kereta kaki pentah nengelesan wa iyyaka nasta'in nengi dedeh pentan apa situ ti pentan aku leban sampean ka Gusti Allah. Nika kaula parlonya bis ke coba tengah gangku ngole. Nikah doa panika. Minta napa pon, kasogan pon, pokok coba keluar nengelesan wa iyyaka nasta'in nengi dedeh nah. Kereta kaki ka Gusti Allah. Minta benerek merek kanyaman dan pejelas merek apa? Iya kena stain alpat Gusti tak langkong. Ya tore po. Keng ni gini mune benta iman. Nika doa resanya banyan panika. Ni gini penta si raja bah. Bon. Saem ke atas. Mune benta. Iba jelas. Innova Gusti tak langkong. Wa iya kena stain tak langkong. Cek Avanza Innova pun nyamanan. Jadi sebab tahu, macam niat dengar jadi ya. Opa mak bela keberaan, tak apa kebela. Wa iya kena stain, jalan garis seminggu pun Gusti tak langkong kaman kita. Tanah patan pokok je apa keluar. Mau ni apa keluar, aceret tarik kanan ka je dah dia. Wa iya kena stain, opa mak panika. And make Gusti tak langkong. Nyaut salah je nak. Katon nyamanan biji ek menjan kau. 15 hari reja. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in.
وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Sateja sing angkat tanang Gusti nyono sepora dari sateja natusah dari sepaling raja kantos sepaling keni sateja sing angkat tanang amal fokus ben ibadah sanau sarang korang ben cek sakoni inmu ke kaang ke peben katerema de ka ajunan ya Rab sateja sing angkat tanang nyono rizki istiqamah ben husnul khatimah rizki akilan ceng umur sesehat sesampurna kangku ngalaksana aki kataatan dek keajunan ya Rabbal Alamin Allahumma ya Rabb sateja sing angkat tanang tutuaki Gusti dek celen kacumperan tonton aki kangku nucu dek keselamatan nengitunya kantos akhirat ya Rabbal Alamin Allahumma ya Rabb sateja sing angkat tanang Gusti ni tepe nak foto na dek keajunan pada Pak Aki nak foto na sing angkat tanang dek kacita-cita na ben kacumperan lebat belas beni sera ajunan manter-manter salancengah pacumper ben ajunan ya Rabbal Alamin tak ngampu aki aba tak ngampu aki usaha tak ngampu aki lakoh ngampu aki ajunan muka pacumper nak foto na sing angkat tanang ya Rabb muka pakempangah dalam urusan ben perkara nah moga parena pocur ben sukses dalam usaha-usaha nah manter-manter itu tia kia kabulan ajunan sepamul jah ben ajunan tunya ben akhirat ben manter-manter cokopna ben ajunan sateja kaputuan tunya nah pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamiskinan ben kamalaraten pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari kekorangan pacawaki dari cema-cema penyakit kasosaan musibah pelaih ban kabepajan pacawaki Gusti dari sifat tera kebenarakan ajunan sateja sing angkat tanang Gusti sekeduan penyakit lebat belas beni sera ajunan muka tuli papangki ben tampena beni paberes ben ajunan sateja sing angkat tanang sekeduan kaberaan muka tuli pamangki celen keluar ben kademangan sateja na sing angkat tanang kulaku muka palong-polong ben nak foto nah ben keluarga na ben bengasepona ning swarga na ajunan ya Rabbal Alamin ben sateja na manter-manter kenging syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateja sekeduan takdir cuba muka tuli yo baka fokus seampuni takdir fokus muka patap-tap bani patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha' wa tuthbitu 'indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Sakadinto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad